veče, poštovani gledalci. Ono što sam primetio je da dosta je lažnih brakova u Srbiji i što mi nije jasno, na primjer, ljudi povedu po 13, 15 ili 30 godina u braku i razvode se. Ajde, kad je raniji period kao 10-13 godina, pa kao pukne brak, pa i razumom. A kad povedu 30 ili 35 godina i razvode se, to mi je Bože sačuvaj, generalno to ne razumem, izrađuju decu, prođe 10 godina, razvode se, mislim, ne znam. Ili muž prevari ženu sa kućnim prijateljima kojim dolaze u kuću, pa opali ženu od kolege, ili ne znam, žena vara muža sa komšijom ili sa nekim tamo svojim poslodavcem ili ako jedete govna, jedete ih zajedno čitav život, ako ste izabrali to što ste izabrali, a ne da se razdvajate i razvodite isto. Čim je neka prva svađa u braku, odmah su tu poruke preko Instagrama, Messengera, pogotovo ženama, 1000 poruka stiže i kad su u braku i kad nisu, tako da i najmanja svađa u braku, ona pogleda 1000 poruka, izabere lika, dovati se s njim i ćao, zdravo. Ni likovi, opet kažem, ništa bolji nisu, tako da dosta je raznih brakova u Srbiji, dosta se ljudi foliraju ili kriju iza tog prstena, iza braka kao institucije, a rade ko zna kakve stvari. Čak ima dosta i gejeva, koji su prikriveni, a kao u braku su, ili varaju svoje žene generalno s drugim ženama, žene sa muškarcima, drugim varaju svoje muževe. Ne znam šta da kažem, opšte rasulo, uvek je svega toga bilo, ali u dosta manjem obimu, a danas je baš katastrofa, tako da samo će danas luksuz i premija, tako da eto, ko je u braku, Bog nek mu pomoći, to je to.